Fifi foi te fatalo fat si o tatu tunu ia to so ina foi leo tatu news ia mai so tatu tunu pelo Samoa ele aso nes fulima nei o Iulai tu sanga lua afe lua suma lua ele aso Faraile nei ai matou ia o le tatu tala momoa o lo fa wa wina pea po kalame mo le fa mana tuina o le lima sfuta sanga no pifa e pe ona ia le po ana nei le afai ai ainga tele le avala awi vala aulia umai te tai o le tatu malo fa pe fai pule umol pale mene le aso nafi sa fa tino ai le solo ta vale tu wina e pe ona sola ai le fa la potonga ale SPPT male tupe e fa feta la ele tulanga momoa tulanga lua o le autal vau e fa ka sa mai pia na maua se le tupe e tolu a feta la tulanga tolu al company ale sap ile lua feta la o isi umata avale tu wina ele mawan tulanga sa maua le ta yafe Tala. Esfulima le fai ta avale mai fa la putonga matanga renga le malo pisinisi company au talavou fa pe mo komiti tu mama mai nisi afio anga sa awai tau vale nei fa moe sa fa ftai le afionga le sui palmia le afionga ya tuala te vanga Josefo Ponfasio le tau tua ale nupi fa ilona sauta ua ile atina ina o le tatu watinu na ia whaafitai fo ilato uma sa tau vale ni tau vanga e tu sai ma le talio le wala watu al komiti e winga le nei whaamoe moe ta ua sa mol mawina e leila titi le tele o ta penanga vaenga uma sa tau va ma sa mol mawina le fionga le sui palemia tu ala te vanga Josefo Ponifasio whape le fionga le mistawa onga se ula Ioane Faatasi ai matatu paanga mai fafo komisina Australia ma New Zealand fape ai male ampasa o le malo Japani Samoa fape ai masui o faala potonga mai fafo lo o Samoa o faamasino sangafa ma le faamasino ina o le nei tauvanga o le komisina o le matanga ruenga o leo ma falipui le sunga ya awa pa au lunga tino Filipo sui al pulenga o tangata ta fao mai mua mai fafo le sunga ya Christian Scallin ma le pule faltan malo le tau mea sina tu ya tanga Nathan Bakno. Oniso tala mai matanga ruenga o leo. O loo wai lima nei o leo se mata upu e wha tau li to e sea whanga o Justino i tupe e sili atu i se lau afe tala mai le company al Interlink Samoa. Sa whai loa le komisina o leo ya au au longa i Tino Filippo o le Interlink Samoa Limited o se tasi o la o le titi sao e la tu te ngafa ma le vainga o kwede o lo whata wina atu i whale o loa. O moli e nei ni tangata sto lua le au whainga luenga i le to e sea ai o le nei se la wafe tala. Sa whai loa fo ia o pa au o le nei tupe te le sa to e sea mai i vainga ese o le company. Tala mai le whamasinonga, ua whamaunia nei e le whamasinonga maualunga molianga o si tama e lima suta stau sanga mai la fio anga maunga i savai. O nei tama sa molia i le whamasinonga ono le whai ainga whamalosi masona fine whai. O niso molianga o nei tama o lona whaonga leo o se au penga matautia e whaafefe lona fine whai le nei e se fulu ono tau sanga le matua. I se whaamatalanga mai le leo o le nei sori ngā tu la fono, sa amata mai le aso lua sfutasio se tema, se iho o le aso tolu sfutasio te sema, i le tau sanga i lua afe lua se fulu. Whaapea se li poti sa whaatino ina le nei tama le nei sori ngā tu la fono, a mata le tina o le ainga, i le TV, a le la tautua oi, a tu ua ina o le tama malona fine whai le fale. Sa whaonga ina e le umolia se anga ese e whaafefe lona fine whai, au whaatino le nei whainga ainga malosi. O lo tau fia pea le nei tama e whaatali e le aso sulu au kuso e lau wailo na whaasalanga. Oniso Tato News, ua whailoa i pāli i pānoa moala, le sa avea ma pulisili o nupi whae tau sanga mo vai, le whai e leo sana whaatu senga, e peo na ia tua ia ai le tai o le heita pipi, manana e ka le sia katoliko siu senga. O nei tua inga sa whai e pāli e whapea sa whaonga ina whaasoli tū la whono, e le ka le sia katoliko siu senga, e se furu lima eka o ni whanua ale nupi wha, e whaatino a se la tōrulu. O nei tua inga pāli o lo matuate e nā e tula epa mare ka le sia. Sa whailo e tula epa, o whanua lo ta ue pāli, o whanua lo nupi wha, sa whatawina e nisi
o tangata lotu ale kalesia sa whailoa whai le tai o le HRPP e se fulu eka i le se fulu lima eka e pei o na tā ua e papalii. Niso tātu tala, wata tala aloa ia le ofisa fau le fono whaavae mo le tu malo palota o le pata i tu pā ilalo e pei o na iai le neva yaso. Na moli le nganga whaftai o le fionga i le whaipuri o le tu malo palota o le pata i tu pā ilalo ia whale o mawainga titi mai atafua ono le ngaluenga wa tino mai e ala i le ofisa fau le fono whaavae mo lona i tu malo. O le nei ngaluenga te le sa fitai tunga lava i ale komite o le fono whaavae ma le i tu malo i le langolango sua la tau whaipule mo le whatupeina o le nei ngaluenga te le. O le wa tino mai ma ua amatalia fo i ngaluenga ale au whai ngaluenga o Filifilia. Mo moli le whaftai le fionga le mistal ma tanga ngaluenga o tina amata mai tai ma tinae o nuu manga fisotai ia leo talaki la mustele i le whaatuatuanga o le tumalo wa tino mai ele nei whaamoe moe tele. O tausanga o mawai sa whaasosoa mai lava le malo se leni mo atinae whai ai tumalo te tasi. Pei tai o le tūlai mai o le whai ngā malo fau al whaas uma whai ai o na tusa o atu le pule ia awa li im whai pule o tumalo manu te tasi e atinae a mata i atinae mo mia ia le vavi whaatino whaasosoa mai le tasi miliona i le tausanga e pei ona pāsia i le palemene i lana tala whaatau au tu al tupe lua afe lua i le lua afe lua tolu. Whaeloa i le ota i le teminei wa tau soa whaatasi la venga ma ua tu ina atu lava le filifilinga sa oloto ia ao nuu te itasi e filifili ai pohati na e tau ona whaamomua e tuu i titia li tani ngā i le tele o tau sanga walu pe a whaia talo sanga ina ni ati na e fia whaia po le toi fia whaale leia fo'i. I whilo inga masani vai asu te itasi tu stala ma le te itai o le HRPP le sunga ia tu le epa Dr. Sailele Malia le ngoi sa fesiringia ai e tu sai ma se tua inga mai le sa avea ma pule nupi whae tau sanga mawai le sunga ia papali i panoa ma o se ototonga la nei o le nei a whilo inga. Le seta fasili fa mole la bala fiona. Si e fa ilo to la so na fina Faraile na to mala wele si fa tata no ngala fiona ya pali i panoa na ofisa fa sana lao. Na ta o manina pa no la sana na fi o ye na telefa to ese tu sai po i ma la po kala mina fa yel pola sa ona o le weta mo fa to so met to ni e kale si e mi mata po ona sa fa nga fa so tu la fo no fa noa o le asa le so fa nga fa so tu la fo o fa mo le va po e vitanat ma en fa no fa pe o le me con guale le no nga o ia i no pisa ia vade o ka bia ese fa mo o le fa nga nga fo fa mo e ia ma so fe algo che e che sia a sa volta al marantu fata so kula fa mo la fa ia io o le lu o nga mo wai le o e ka e lo ko fo lu ma kia e che fio e mo ma vo fa volta na to mo pipi o lai como fai e famua e fa tu i lando le pale e ka o fiel ku o vi che le lomo mo ku anda fa le na ia lu ki fa da fe ka uria famua e na ia vale on ma watu tu pela o fa fa accumula e ci o qualche altro sogno alle careci e infatti noi non fai le lei poche careci poche le careci so se careci ormai anche ok so sogno alle la so son che le ormai il fumo cala su fai mai di fumo careci ya perché lei io fumo il pope chiede fumo chiede fumo ole ya lei ya se careci si adesso me fa cuore l'ufficio del fumo careci solo mai fai ma tenga ballo Kula ia ile kwa kaka nge fa kuela ko office tu ko ia male
malelisi kalfia ngai malelako malosia mese meka we kalisia sulfa be vo ida on ton posto i fakura ngai vo desi fengo fo mo so inga ia va la fo mo al palo mo le fakua ia onga ia mo meo tata ese e perifique fanga wala tu usa vai ya la na utu ya la wele pompe la wele kaiki la wele fango ole makisi la wele fango ole apojo o i la sfik mena mo fenga asuru mai de kalesi ya ka ele va que so e kalesi mo fe fa picoide e kawanga usale e fenga fai e kalesi ela le fa vai na balon vai tanto mo fa kelcha ia ana o tatou news na nei aso ia mai lo tatou tunu pelo Samoa na to mo so ongo tatou news verse 4 ia pe apura lo fale tua e uli atu te ina toelo so fu ma seola vai o le terminei manuia tele le fa unga neva yaso to fase fu